Ibihe byiza rero kuri mwe nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro ndetse n'amakuru by'Ijuru TV, ni umwanya mwiza rero w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, turabaramukije rero aho muherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi, haba bari mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubazaniye inkuru itunguranye igeze ku Banyarwanda, ni inkuru rero ivuga ku bibaye kuri Madamu Ingabire Victoire Umuhoza, ariko si ayo makuru gusa tubafitiye. Mbere gato rero y'uko tujya ku nkuru yacu, reka tubanze tubacire mu ncamake z'andi makuru ari kugenda atangazwa. Reka rero tubabwire kuri iyi nkuru ivuga ko perezida wa Taiwan yageze rero muri Afurika mu ruzinduko rwateje impagarara. Perezida rero wa Taiwan Lai Ching-te yashyize asura Eswatini nyuma rero y'uko guverinoma ya Taiwan yari yatangaje ko urugendo rwasubitswe kubera rero igitutu cy'Ubushinwa utashakaga ko ahagera. Eswatini nicyo gihugu rukumbi cya Afurika kigirana umubano mu bya diplomasi na Taiwan. Perezida rero Lai Ching-te yavuze ko uruzinduko rwe rubaye nyuma y'ibikorwa byinshi birimo n'ibyo rero guhamya umutekano we. Ubushinwa rero buvuga ko Taiwan ari ubutaka bwabwo, bityo itagomba kugirana umubano mu bya diplomasi n'ibindi bihugu. Amafoto rero yashyizwe hanze agaragaza Perezida Lai Ching-te yakirwa ku kibuga cy'indege na Minisitiri w'Intebe wa Eswatini. Uru ruzinduko rero noneho ntirwavuzwe nk'urwari ruteganyijwe hagati ya 22 na 26 muri Mata umwaka wa 2026. Rero rwari rugamije kwizihiza isabukuru y'imyaka 40 umwami Muswati wa gatatu amaze ku butegetsi. Taiwan icyo gihe yavuze ko ibirwa bya Maurice, ibya Seychelles na Madagascar byafungiye rero ikirere cyabyo indege za perezida wa Taiwan, bivuga ko rero byashyizweho igitutu n'Ubushinwa. Ubutumwa rero perezida Lai Ching-te yashyize ku mbuga nkoranyambaga bugira buti: ndizera ko uru rugendo rushimangira ubucuti hagati ya Taiwan na Eswatini. Ni byiza ko rero duhujwe n'ubukungu, ubuhinzi, umuco n'uburezi no guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga bwa Taiwan. Dukomeje rero n'andi makuru ari kugenda avugwa, reka tubabwire rero ikihishe inyuma y'inkundura yo kwigobotora ikoranabuhanga rya Amerika mu Burayi. Uburayi rero buri kugerageza kwitandukanya na sosiyete z'ikoranabuhanga zo muri Amerika mu murongo rero wo kwigenga mu by'ikoranabuhanga. Iyi mpinduka rero itizwa umurindi no gushaka kugira ubwisanzure mu kubika amabanga bwite no kugenzura amakuru y'ingenzi, by'umwihariko rero nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitoye itegeko rigenga amakuru abikwa kuri murandasi mu mwaka wa 2018. Iri tegeko rero ryemerera inzego z'umutekano za Amerika gusaba amakuru amwe n'amwe sosiyete z'ikoranabuhanga no mu gihe ayo makuru abitswe mu bubiko bw'amakuru buherereye i Burayi. Mu kurinda rero ko amakuru y'inzego zinyuranye nk'urw'ubuzima, guverinoma y'ibihugu by'i Burayi zarahagurutse. Mu minsi ishize Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi yatanze isoko ryo kubaka ububiko bw'amakuru bufite umutekano wizewe, rifite rero agaciro ka miliyoni 180 z'amayero ku bigo rero byaho nk'aho Securelway. Rero ibihugu byinshi birimo Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani nabyo biri gutera umugongo porogaramu bikoresha z'Abanyamerika nk'imbonera za mikorere rero ya mudasobwa ya Windows na Microsoft Office, bikazisimbuza izindi zifunguye z'ubuntu nka Linux na LibreOffice. Rero nubwo bimeze bityo, kwigenga k'uyu mugabane ijana ku rindi biracyari kure. Hari serivisi rero nyinshi mu Burayi zigikoresha ibikorwa remezo byo muri Amerika. Ikindi ni uko sosiyete z'ikoranabuhanga z'i Burayi zikigorwa no kugera ku rwego ruhanitse rwa ngenzi zazo zo muri Amerika. Urugero rero, mu gihe Google ifite abayikoresha babarirwa muri za miliyari,
Porogaramu rero yo gushakisha amakuru kuri murandasi y'i Burayi yitwa Ecosia ifite abayikoresha bagera kuri miliyoni 20 gusa. Sosiyete rero zigenga nazo ziracyashidikanya ku guhindura imikorere yazo. Urugero, sosiyete z'ubwikorezi nka Lufthansa na Air France ziherutse rero kuyoboka Elon Musk mu gukoresha interineti ye ya Starlink, kuko ikoranabuhanga ry'i Burayi ritaragira ingufu zihagije zo guhatana. Ku rundi ruhande, iyi nkundura iri kuzana andi mahirwe mu rwego rw'ikoranabuhanga kuva muri uyu mwaka, gutanga porogaramu na serivisi zo kubika amakuru kuri murandasi bitagenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa cyangwa Uburusiya. Ni imari ishyushye, ni amahirwe rero yihariye kuri sosiyete nshya z'i Burayi yo kwaguka no guhatana ku ruhando mpuzamahanga. Dukomeje rero n'andi makuru ari kugenda avugwa, reka tubabwire ko Amerika yateguje ibihano ku bigo byishyura Iran ngo bihabwe inzira muri Hormuz. Ubutegetsi rero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko sosiyete zikora ubwikorezi bwo mu mazi zizajya zishyura Iran ngo zibone inzira yo kunyuzamo ubwato zizajya zifatirwa ibihano bikomeye bijyanye rero n'ibyafatiwe ibyambu bya Iran. Ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga byaburiye rero abanyamerika ko uzishyura Iran cyangwa inzego zayo ngo babone inzira z'ubwato bwabo bazahanwa. Ati abakora ingendo zo mu mazi barimo ubwato bari guhamagara ibyambu bya Iran bazahura rero n'ibihano hagendewe ku bihano by'amoko menshi bitegereje ubutegetsi bwa Iran ku byerekeye rero ubwikorezi bwo mu mazi bwayo n'ibyambu byayo. Amerika rero imaze iminsi yarafunze ibyambu bya Iran. Iran nayo yafunze inzira ya Hormuz ku buryo yemerera bamwe gutambuka abandi ikabangira. Ingabo rero za Amerika zatangaje ko icyemezo cyo gufunga ibyambu bya Iran gifashwe, zimaze rero gusubiza inyuma ubwato 45 bwavuga rero ku byambu bya Iran cyangwa ubujyayo. Iran rero yatangaje ko yakiriye amahoro y'ubwato butandukanye bushaka kunyuzwa mu nzira ya Hormuz, ndetse Visi Perezida w'inteko yayo Hamidreza Haji Bababey rero yemeje ko hari ayamaze kwishyurwa kuri konti ya banki nkuru ya Iran. Uyu muryango rero OFAC yavuze ko izakomeza gufatira ibihano inzego zose zinjirira Iran amafaranga, by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli n'ibifitanye isano nabyo. Dukomeje, reka tukiri muri Amerika tubabwire ko sosiyete y'indege yafunze imiryango kubera intambara yo muri Iran. Sosiyete rero y'indege ya Spirit Airlines yo muri Amerika yahagaritse rero imirimo bitunguranye, ivuga ko itagishoboye guhangana n'ibiciro by'amavuta y'indege bihanitse. Abanyamerika rero ba mikoro make bagaragaje ko gufunga kwa Spirit Airlines bishyize iherezo ku ngendo zabo, kuko ariyo yagiraga amatike ahendutse. Icyemezo rero cyo guhagarika ingendo cyafashwe mu buryo busa n'ubuhutiweho, bituma rero bamwe mu bagenzi bahera ku kibuga cy'indege baba muri Amerika, muri Karabi no muri Amerika y'Amajyepfo. Rero impamvu zatumye ifunga imiryango harimo n'izamuka ry'ibiciro by'amavuta y'indege, ahanini ryatewe rero n'intambara ya Amerika na Iran imaze amezi 2. Iyi sosiyete y'indege yatangiye mu myaka y'1990, izwiho cyane rero gutwara abantu kuri make, ariko nayo serivisi zayo zikaba izo ku rwego rwo hasi. Nyuma rero y'ifunga y'iri sosiyete, izindi nka Frontier, JetBlue na Southwest zahise zishyiraho igabanyirizwa ku matike y'indege, mu gihe Delta na American Airlines zahise zitangira gutanga amatike ya make y'agateganyo ku bakiriya ba Spirit Airlines. Dukomereze rero ku nkuru iri kuvugwa ku gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko Minisitiri w'Intebe yageze i Libreville ahagarariye rero Perezida Kagame. Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva yageze i Libreville muri Gabon, aho ahagarariye Perezida Kagame mu muhango wo gutaha ku mugaragaro ingoro y'inama ya Libreville. Umuhango rero wo gutaha ingoro y'inama ya Libreville uzaba kuwa 3 Gicurasi mu mwaka wa 2026. Imbata rero y'iyi ngoro yakozwe
yakozwe na AFC Architect izakoreshwa rero mu bikorwa by'inama zo mu rwego rwo hejuru n'izihuza umugabane wa Afurika. Kuwa 20 rero Mata mu mwaka wa 2026 Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yakiriye rero Ambasaderi wa Gabon mu Rwanda Dr Sylvain Aboubakar Minko Minseme bagirana rero ibiganiro byibanze ku gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Dr Sylvain Aboubakar Minko Minsembe yabanje kuganirizwa n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ku miyoborere n'urugendo rw'iterambere ry'u Rwanda, harimo rero n'urwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'imurikabikorwa. U Rwanda rero na Gabon bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere ndetse na sosiyete nyarwanda ya Rwandair ikorera ingendo i Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Ibihugu rero byombi byasinyanye amasezerano y'imikoranire mu 1976 aza kuvugururwa rero mu mwaka w'ibihumbi 2010. Tugiye rero ku nkuru yacu, ni inkuru iri kugenda itangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Inkuru rero ivugwa kuri Madamu Ingabire Victoire Umuhoza. Reka tubwire ko rero Major General Nkubito Eugene yavuze ku mibanire yiharire ya Ingabire Victoire na FDLR. Umuyobozi rero wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba General Major Eugene Nkubito yahishuye umubano wa Ingabire Victoire n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakoranye rero kuva kera kugeza ku mashyaka atandukanye yashinze yiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire rero Victoire Umuhoza yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rufite impunzi nyinshi mu mahanga, nubwo sitati y'ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze hagati y'igihumbi 1959 na 1931 Ukuboza 1998 yakuweho burundu kuva kwa 31 Ukuboza mu mwaka wa 2017. Uyu mugore rero wakoranye cyane na FDLR nyuma agashinga ishyaka FDU inkingi yaje kuvamo Dalifa umurinzi yose atemewe mu Rwanda yavugaga impunzi ziri mu mahanga ashaka kumvikanisha abafitanye isano na FDLR bari barahisemo rero kugumana nayo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi rero yarabafashe bugwate. Kuva rero umutwe wa FCM23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu kirukana FDLR mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru, hari Abanyarwanda bari barafashwe bugwate na FDLR batangiye rero gutaha, abandi bagatoroka ibirindiro byayo. Imibare rero ya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko kuva muri Mutarama mu mwaka wa 2025 kugeza kuwa 24 Mata umwaka wa 2026 Abanyarwanda barenga 8,000 batashye mu Rwanda bigobotoye ingoyi ya FDLR yari yarabafashe bugwate. Kuva rero mu mwaka wa 1994 kugeza muri 2025 hari hamaze gutahuka Abanyarwanda barenga kuri 3,500,000 ariko baturutse mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibihana imbibi n'u Rwanda. Kuwa 30 rero Mata mwaka wa 2026 ubwo yari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye ku rwibutso rwa Gisenyi rwa Commune Rouge mu karere ka Rubavu. General Major Eugene Nkubito yagaragaje ko ikimenyetso gihari ari uko abaturage bake bari barasigaye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda nabo bataha. Ati najyaga numva Ingabire Victoire avuga ngo impunzi nkayoberwa izo avuga aho ziba, naho hari hakiriyo abantu azi bari kumwe na FDLR hakurya, kuri ubu barimo hano barimo gutaha kuko bagenzi babo batashye bababaza ibyo barimo bagasanga rero baracitswe kuko abandi bateye imbere, twe turi aho twararindagiye kandi mu bo twakira harimo na FDLR. Muzajye imutobo murebe icyo cyerekana leta nziza. Kuva rero tariki ya 31 Ukuboza umwaka wa 2017 u Rwanda rwaciye ubuhunzi
impunzi hashingiwe ku mutekano n'iterambere bihamye igihugu cyari kimaze kugeraho cyiyubaka. Gukuraho rero stati y'ubuhunzi bivuze ko abari impunzi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bagombaga gutaha kuko icyatumye bahunga cyari cyararangiye, ndetse umubare munini wabamenye icyo cyemezo bahise bataha, abandi bahitamo kuguma mu bihugu bibacumbikiye ku mpamvu zabo bwite. Major General rero Nkubito Eugene yagaragaje ko abagize FDLR nabo bakwiriye gutaha kuko batashobora leta y'u Rwanda. Ati abise FDLR turabakangurira gutaha, barayobye kuko nta n'icyo bakorayo, ntacyo bizabamarira, nta n'icyo bageraho, bakwiriye rero kuba banabizi. Ubu iyi ni leta FDLR yashobora ku buryo bavuga ko bazongera bagakora ibyo ngibyo, batera rero abantu ubwoba. Ariko bajya kuri YouTube mwumva baravuga ibintu by'iterabwoba, biriya rero ntimukabyiteho, ahubwo ubuyobozi bwacu budukangurira kubasubiza ibikwiye bijyanye n'ibyo bavuze kuko ntabyo byashobora. Rero leta iriho uyu munsi y'ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu byose biragenda bitera imbere, abantu barimo barivana mu bukene n'igihugu kigatera imbere. Yasabye buri umwe wese kwitabira urugendo rwo kubaka igihugu, yitabira rero ibikorwa bitandukanye bigamije kugiteza imbere, gukumira no kurwanya jenoside, kubera ko u Rwanda rwanyuze mu bibi amahanga arebera, no kuba rero ari uruhare rwa buri wese guhangana n'abirirwa ku mbuga nkoranyambaga babiba amacakubiri. FDLR rero ni umutwe washyizwe n'abarimo ingabo zatsinzwe arizo XFAR n'abagize rero uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri ubu rero igizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bahuje ingengabitekerezo. Uyu mutwe rero wagerageje kugaba ibitero mu Rwanda birenze rimwe, uhigira rero gufata igihugu nyuma y'aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC avuze ko azarasa i Kigali bitamusabye kwambuka umupaka. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yigeze gutangaza ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Reka tubashimire rero, tubabwire yuko amakuru yacu muri aka kanya ari aha tuyasoreje, kandi tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo amakuru yacu azajya abageraho ako kanya.